Youth Euro Yatra Assam Pate PNC Congress atum armu kachijing. Konpai pator honi pen apran ki dam nangki sai kamatum kilangle anparta contractor sai ki claim ki oya pot pusi KSA pen ningji. Deputy Speaker Dr. Numal Mominari Dengpen go down Paddy Procurement Center Kimi Kangpupon. Karbiang long life Adap Abirta Tonpen Arjupanik tha. Assam angkang pi riso e jangmati yudatum jakong horang kachepaklang Youth Euro Yatra Assam pu ke enpon pen Congress atum armu kachejeng ajame kideng ponalong Karbiang long District Youth Congress Committee mate KADYCC atum pen patir piponsi patumi phaikoni ni phai inkora troxiani Joysing Teron arong Birla Sarada Pathua Klampen Congress amithanga sai hemalong an armu kachejeng padopon Birta kilong do na pen Congress aphan ke kroithip ningka che thek ke ongdong aradatum chingrum si armu kachejeng nangpang chengsi kasamate Karbianglong Sports Association adung ke do Congress asai hem an palisi Kevangji surihini raing kora plianing kan MP kilik ahut koson si BJP asong aphan ke paremji lapen koson pensi Congress atum kilik along kachepahai jia puthak non ki thormia riso ejang mate youth atum pen mai padupon Bangso rally ke padupon ahut Karbianglong District Congress Committee donmai phuratan ingti kaning je ponke BJP atum radamai pialong kaning je ver peace and development pu alam theke Karbianglong Autonomous Council CM RVRA ke dotum si develop chot Karbianglong arat ke thangnat ta kaching thur asai theklong le pusi ning jepon jelang tu bangke sarkar hin ben sigi paklang pon boy fit tamil apu bangke ka do kavi jito lang tu ke claim ke dam pon bangke party na la bangke government hin pera bangke la bangkalang tu claim clear nangji la pen la tongka resources tame la ke government jito resources atangka mukha ge la tu spend pedani la bangke si therak me la pen Karbianglong jito arada phan jito development ki pinaya tangkan tame alang tunga la hai bangke divert ki kuri thapsi ami thang jungjung ale phansi la tung claim bon thap relo la palang tu sialam ning je la so dia da phi bangke da Bhupen Bora jitu ke bang hut dak wang lebe ku bangke alang tum bangke la ke undemocratic la ke unparliamentary alam la ke isi democratic a country aja da party no apak la dak ke organize kuri po muni tum bang po tuliram rong hang mate BJP afan le Bhupen Bora la dak APC president ke bang kali Congress atum dak dopik Congress atum afan ke chinghansi tapi ladak ba dak ni tum long joining program ke do join chalang ke bang Bangso armu kachejeng along aluhiaman pen APYCC amaipu Jewel Alam Mozumdar APYCC donmaipu David Phukon KADYCC amaipu Sukur Singh Kro lapen Kaprek Youth Congress along arpu ke dotum chitong don Ni tumakai Jubir Anong Mojumdar akai president alang lilitum phan Karbianglong mate all Assam long youth atum jakong orang cepaklang ning pula so step kedeng pon itum non ke bangi MP bangai youth congress mate congress ke hai lo pang thekla so isi ardi ke chipi pon masila so adhana deng pon lo sila so adhana bangai pinia bangali tum Karbianglong lo se pini ben bangali tum kadok we president da bangai bom lo non so adhana lo nangajun ni phan asini tum kadok we akai ke thedini tum Karbianglong District Youth in charge akai Roton Tisar alangli sabini tumlong lo apende ni tumlong Karbianglong Vice President District along Teron Sar akai alangli Neswal tapi se kado weli tumla so program alangli tumsi tum chengkon News Report Karbianglong Live Kedamtang phaikuni ni phaing kora clear ni Dipo Police Station angkang DTO adung street light anujok ke krep ahut inod artak ke dotang arleng ke saraphan ke baba jok apran ke damnang aputhak KSA Dipo District Committee atum ningkang samse kachepaklang labang so honi ke dolongkok ke lahai ke lang charinang jia sai kamatum ke lang ke pang krelapen contractor Chiranviv Agarwal Ratpang Rialong ajakong ke do tuma phan lang ploda sai ke claim ke oya pot pusi KSA atum jongpon
Lasiki sung ke pho hematum aphan kera pivek nang chi pusi KSA Dipu District Committee atum phaikuni ni phaing kwara trogani ASDCSI hemalong phirangkya mai kangni hut hangpon ahoklo nitumapo arta do olo seta alangli pension kachodeng bom abangphu alangli pena joksi nitum akorte akibisia bangki ahem kachila na long akirap long pon bomlo nitumapo sar olo seta non akijum naita ningkan pho ningkan kep ke do alang seta alangli lapuson ahuni ke phopen apran ki dam nang kokki nitumta ningduk piklo to the bereaved family. The bereaved family must be amicably compensated. The KSA observed that such incidents involving the solar light post will continue to happen. The public is taken for granted by the department concerned and contractor Sri Siranjeev Agarwal executing pathetic works at their will, having no respect for the public or the government. Corruption has marred Karbi Anglong at the cost of human lives. From roads to bridges to medical sector to education, grabbing poor people's land by government officials, etc. Corruption has rooted this land towards days of uncertainty. However, the people in power expect the public to remain a silent spectator. Any voice against the injustice means putting oneself at the danger of being falsely implicated and lands in jail. Such is the situation in Karbi Anglong. However, the KSA shall not remain a silent spectator. Crime is a crime, and we the KSA stand against the injustice to the society. Nitumapoke sar ulo sita lasodung head school tamedo jongsi nepoalar kumatni au somaratum jongsi lapusona honi pholok polote kopilo ke man popusi honi ke phopen apran ke dam nangjui konpai pator asupotum pherangkia mai along ningjepon. That on 24th of November 2023, late Mr. Konpai Pator, an octogenarian man of 85 years old, was accidentally or unfortunately or tragically caused death due to the poor installations of solar light posts near our DTO office in Difu, Karbi Anglong. This is a very unfortunate incident, and we the Karbi Student Associations, we express our condolences to the families and also to the bereaved families. So in regard to that, we the Karbi Student Associations would like to place some demand on behalf of the family as well as on behalf of the general public of Karbi Anglong. Well, the current incumbent government of Karbi Anglong Autonomous Council as well as the government of Assam as well as the government of India are initiating different and brought multiple developmental projects here in Karbi Anglong to bring all around social and economical development here in Karbi Anglong. So installation of solar power street light was also one of the developmental project initiated by the Karbi Anglong Autonomous Council and its department. However, due to uses of substandard quality of materials by the contractor as well as the concerned department personnel have caused a huge concern for the general public. News report long sodar ingti Karbing long live. Balipathara long go down mate Paddy Procurement Center ahem kimi Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Aridengpen ingpu pontanglo. Patumia da por phai krisia por malom Balipathar hitia dungkedo Assam Food and Civil Supplies Corporation Limited Government of Assam Company pen kepajir pon go down kimi kangpu pon. Sonsi Jaimega Tengpen Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Aridengpen si ingpu ponalong Billy Mohan Khaklari EM in charge
Food and Civil Supplies and Consumers Affairs Kadom Terangpi MAC Lakhain Korahini Sarupathar MAC Constituency Pabitra Rongpi MAC Nilip Constituency Silarson Rongpi VDC Chairman Dr. DBJ Diori Kartik Chandra Das Food and Civil Supply Superintendent Bokajan District Director Lokhiram Rongpi BJP Sarupathar Mondal Committee Maipu Janki Kesop ECS Magistrate Bokajan Subdivision Anparta Manpeng Kedo Penangan Kit Hekiring Atum Chetong Dun Pinpor Dame Kedam Tanganinkan Hai Huiki FCI Atum Pen Suri Isira Paroner Kep Mati Surihini Par Quintal Ajok Saikatiki Atum Kachorjor Damji Aphan Matha Nangkoklo Bonta Pining Ke Alang Litum Pen Ador Pabathusi Surihini Ra Paru Isira Trokner Kep Rakethom Par Quintal Pen Mati Kimisen Ador Pen Jojor Chulang Ponlong Pukusi Dr. Numal Mumin Pen Pachini Pon Anparda Bangso Asok Ki Jorda Mahut Sokolong Aphik E Sangti Longle Aduk Hai Hui Pangui Dun Tap Tedeji Aphansi Pachini Pontu Pia Potma Pulotangte Bangso Asok Pensi FCI Asang Mate Ration Card Kedoatum Long Pon Pukusi Pini Than Pachini Pon আৰু এতিয়া পালিপথাৰ PD Procurement Center গোডাউন তাত ৰাজ্যিক অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ৰেচিপিৰ চাপ্লাই DM বিলিভন চাপ্লাই গঠন কৰিলে আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ কল্যাণবাসী ৰাইজৰ যি ধান ইয়াতে বেচিব পাৰিব আৰু ধানৰ ফিক্স ৰেট এটা আমি ঠিক কৰিছোঁ চৰকাৰীভাৱে সেইটো হৈছে 2183 টকা পাৰ কুইণ্টেল যিটো আগতে 1200 টকা 1400 টকা কুইণ্টেলত দিছিলে এতিয়া খুব সুন্দৰ ৰেটত এতিয়া MSP আমি ঠিক কৰিছোঁ তাত 2183 টকা পাৰ কুইণ্টেল বেচিব পাৰিব আৰু এইবাৰ ধান খুব ভাল হৈছে উপাৰ্জন LIC ৰাইজ এইবাৰ ধান বিক্ৰী কৰি বহু পইচা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু 1000 মেট্ৰিক টন আমাৰ কেপাচিটি গোডাউনত কিন্তু আমাৰ টাৰ্গেটটো কৈছে 1000 কিন্তু আমাৰ ভাবিছোঁ আমাৰ ডাঙৰীয়াৰ লগতো কথা পাতিছোঁ মোৰ দেন 5000 মেট্ৰিক টন ধান আমি ইয়াত পাম বাগানত কাৰণ চিলনী জানৰ পৰা বৰপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হৰিহজানলৈকে আমাৰ এইখিনি অঞ্চল ইয়াত কাভাৰ কৰিব গতিকে এটা সুন্দৰ পদক্ষেপ মই ধন্যবাদ দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক Balipathar Pen Prozenterang Karbing Long Live Bokajan LA Constituency Angkang Patumi Phai Kunini Phai Kwara Troxier ni Ada Por Phai Kebra Achitim Apor Bokajan Rongsopi Ward number Trokalong National Highway Thongke Prasir Kep Atawar FCI go down on Kachelengji Atawar Kimi Kaselam Ponji Aphan Assam Legislative Assembly along Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Arideng Pen Long E Ingpu Pontanglo Maya Long Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Pen Lam Kithan Ponke MMN PPNA Surihini Ra Inkora Githom Pen Surihini Ra Inkora Pli Scheme Pen Panong Ponsi Kilometer CC an Power Block Atawar Selam Pon Lopusi Ningje Pon Halapu Bokajan Rongsopia Long Ajir Kiding Klui Pen Labang So Atawar Kaselam Ponapot Ningkarong Pen MLA Mumin Aphan Poho Arvak Pon Labang So Atawar Kangpua Mayalong Bokajan Block Education Board Chairman Sardili Be SDB Borsing Be Bokajan Lams Chairman Sar Ed Inghi Lapen Penangan Man Kedoatum Chetong Dun আহাৰ লগে লগে এখন ফটোতে ৰাস পূৰ্ণিমাটো চলি আছে বাইদেউসকলৰ চেহেৰাটো একদম পূৰ্ণিমাৰ নিচিনা ফুলি উঠে চ' আই এম ভেৰি হেপী খুব ভাল লাগিছে যে এই ৰাস্তাটো মই দিব পাৰিম বহুত দিনৰ পৰা কিমান আহিছে দাদাও বহুত বাৰ কৈছে আমাক মিলালো 5 কিলোমিটাৰ 10 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাবিলাক হ'লে কৰিবলৈ ভাল প্ৰত্যেক চেণ্টন দিয়ে সৰু সৰু ৰাস্তাবিলাক will help you to go to your school. Now onwards, we'll feel very happy when we go to school. Bokajan Benananterang Karbing Long Live KAL Adap Abirta ke Lapuansi Kang Ton Poniklo